Riuma igongona ria mwanya kiharo-ini kia Oltiasika Kajiado ya muhuro kaunti-ini ya Kajiado kuria family 22 ikorirwo igitugwo na ceki ya ciringi milioni 53 thutha mahiũ mao 1325 gwitahirwo ni thirikari ya Tanzania. Munini wa mutongoria wa bũrũri William Ruto ni acokeirie arĩithia acio ngatho ni ũndũ wa ũkirĩrĩria wao na oho kũmathingata kũhũthĩra kĩgĩna kĩu kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ na njĩra ya kũgũra mahiũ mangĩ. Tukasema kama serikali ya Kenya, kwa sababu ya kujali wananchi wa taifa letu la Kenya wafugaji na kujali vile vile urafiki na undugu wa Wakenya na wa Tanzania, tukasema serikali ya Kenya itafidia wale wote ng'ombe zao ziliuzwa kule Tanzania. Augite thirikari ni rugũrĩtie tabarĩra iria ikũrũmbũiya arĩithia a mahiũ thĩinĩ wa kaunti 8 na njĩra ya kũmaigĩra insurance nĩguo gũtangĩkagĩra arĩmi na mahuti hĩndĩ ya riũa. Tunaweka umuhimu sana jambo hilo kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye ng'ombe zake tumepata matatizo kwa njia moja ama nyingine, najua mnaelewa vile vile kama serikali tumeweka bima ya mifugo yetu katika counties. Nafikiri the first 8 counties tumeweka bima tayari. Na ota mutugo uteti wa mwaka wa 2022 ndonaga kanya thĩinĩ wa mũcemanio ũcio atongoria kaunti yo makiuga Jubilee ndĩkũhe kanya mũndũ oro wothe ga kũingĩrĩra uteti wa mwaka wa 2022 makiuga ũiguano wa Raila Odinga na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta no wa kũnyitithania Kenya noti wa kiuteti. Ukweli ni kwamba sisi kama watu wa Jubilee, the candidate 2022 remain William Samoei Ruto. Patia kila kitu, patia ofisi, tunawatia hata heshima, hatutapiga tena, lakini candidate yule tu, yule. Na sisi tutasimamia candidate wetu, isiwe hajakuwa nje, tutaombea Mwenyezi Mungu, tutalinda mpaka wakati huo. Maugite rũrĩrĩ rwa ũkabi rũgathura Ruto na Muniko mwaka-inĩ wa 2022 hatarĩ gwĩciria keri. Wewe kufika hapa imeacha historia kwamba nani anatafuta kura ya rais amefika hapa. Kwa hivyo leo ni hiyo game imeisha. Tukifika 2022 Mungu akitufikisha hapa, Katwa arudi hapa awaambie nyinyi sio Ruto, mniambie hiyo ulituambia na aturudi nyuma, wewe enda peke yako. Na nimewaambia na ikija Mheshimiwa William Ruto hataki, tupatie yule yeye atasema patieni. Oho Ruto ni aruteire mukana aria makoretwo makihukia mithito na njira ya gwetema miti akiuga ni mekwerwo ikinya ria kiwatho. Mĩario ya atongoria aya ikionekana gũthombothwo nĩ kĩriga kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩrigicĩirie ngirimiti ĩrĩa yakinyanĩirio nĩ President Uhuru Kenyatta na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.